Ada murinang gele tapi akai dia belum beli. Ukuran 3 yang uat tu tinggal aki tu ulai-ulai. Ma teh hanjita permun. Ke ma teh hanjita puas takam 2 kilo. Teh nek wo bak ma ti keun hok ah ni ja. Oh bak ma. Pu bak ma. Aku tahu dia karena kata memegang punan puo ke ma. Ha na tepuna api. Ha cibot jaro le. Iperiksa le urinang tu. Iperiksa ke bak bandara. Bek da puas takam, bek da puas peng ke ma tu. Iperiksa ke bak bandara le inang tu. Nyo pu rukok nyo ke nyo HP cah nyo latu-latu ibaratnya lewinang tu aduh yang keji yang setianya nanti yang keji ya agam ate ni mukawin ate yang mak ni le mak je nyok melintero ni mek ni mukawin yukro ni le karena dron han pat neriwang le karena mukawin nyok kebanyakan 3 tegal laudit jadi bek dapat sadar yang ini ya agam teng mak le yang kira-kira kena mukawin kana peng teng mak nyo mak je ke melintero ni nai teng mak menyuna bismillah ladum tele tong ko ngita pri adro tu Mereka handu hatrayan tele tengkoin baru du murah sinongnya ipaju budro itu pingan peh tengok pinah na melinteh ya nah lado melinteh baniwo bag tengok tinggal ipa ibarat baniwo bag tengok truk bak cawan pingan ase peglih lu cawat tengok wasirah baje-baje tengok wasirah tengok nak tayu tengok ma tu ha nak tayu tapi itu pu itu yang mak drama jilbab dron 4 yang kaku to kuara halkom dron 4 karap puasa Ijak krong dron itu, luar cawat itu nak kurah Bandung. Nah melinteh kan ji. Atewo ipo capli kena pak teo. Ipo bawang, ipo sirah, ipo bohkon. Pu yang na diangkut kudu kalau gaya nak drawat tu. Nah melinteh lah dong. Lih wo pak teo pu yang na yang kot tang teo ke ji. Pu yang na diangkut tang teo rumah ji ke de. Isam tom. Lado mina cok capli mesti hai tu som lai la pinggang itu getai ke getai ke kurang ke yang penting caplinya berpok-pok rumah ji nah melintih kan nah lang kawannya nah mahanda duri sakai kadang P4 kadang P4 ikeu kadang P4 kadang P4 handa duri sakai yo gegen mudanya yo na pancuri lang kawan nah mahanda duri sakai ya kan kadang P4 pancuri kadang P5 deh kadang bila tu menjin bau. Kan darui dia masak kan? Nah, jadi nyo yang paling penting hidup ini amar Allah dan nahi Allah tak semati. Tengokkan Nabi udip bila Allah, bahagia dan Nabi udip bila Allah, pertimang udipnya. Minta bekal fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ramai gura-gura itu yang tim permun gede manteng. Ramai daerah yang trim santri matang ya jo ane miet leh puasanya yang kata mati kula nyom sino na daerah di kota Kruang yang pergi lempah nokon yang 4 na daerah wali kiran yang 4 na daerah Engku Mukhtar yang 4 na tengku Gure Samsuar yang 4 na Abi Zulfikar ya jo ane payang galak hana galak nya ya jo ti kula payang jeut ci ana pupu ya penting ji bugot Bek sampai anak katanya jid ke neraka tu teh dalam dunia jid ke neraka teh tahu Allah Subhanahu wa taala